Bwigiro bwa kwantuku yaku ya Alamisi no etete na mbere bwega ningo kugwatogeni kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja na rua iri tariki 28 mweri ni Jwenana mwaka ni Jwangiri 2025 rietwa ni MAUREEN KINYA. Tukiambiria Nteto iji Minister Wogima ndene ya kaunti ya Meru niwe Dennis Muriungi nethiritwe agitumiria ati kuri na mutunduko jwa murimo jwa mpox ndene ya kaunti ya Meru aria kinya mwaji omwe nande ethiritwe akiamukira utungata sibitarine na nyuma ya kuthingatiria rugono rwa mwaje ujo ni kwithiritwe gukionania ati nethiritwe akiriunga kaunti ya Nairobi amwe na kinya ntere cia Nanyuki guntu kuria gukumenyekana muno kwithirwa kuri na mutunduko jujujwa mpox nande akiuria akariba kaunti ya Meru bethire bakimenyera na kinya gwikaria nikenda batikagwatikane na murimo jo. SHA is not a reform. SHA is a grand calculated scam. We have uncovered evidence of deep-rooted conflicts of interest. The Cabinet Secretary Health is reportedly associated with the same company that developed the SHA system. As you may be aware, there is reason for us to bring this up because the CS for Health is associated with Convergence, one of the companies in the consortium, and there is an advisor in State House who is associated with Apiero, the two companies that government has outsourced the approvals and payment of claims to. The company, a company in charge of revenue collection and payments. Further, the chairman of SHA has links to Ladnan Hospital, which has already received 66 million shillings under this scheme. Payments under SHA are skewed and discriminatory. Some providers are consistently paid, while others offering genuine health services have never received a cent. Worse still, ghost facilities, as you may have seen, are being paid regularly. We are saying enough is enough, and as our team, you know, we have close to 70 members of parliament that are part of this team. They are not able to be here today because we are on recess, and we've said enough is enough. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for Health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency, number 3, trying to hoodwink Kenyans with theatrics of summoning the media to harass facilities, to suspend some facilities. He's been talking tough out here, putting up face just to hoodwink Kenyans. And we demand the immediate resignation of the SHA chairman who is associated with Ladnan facility, medical facility. We also demand for the resignation of the CEO, SHA, who is facilitating this theft. And we are telling particularly the head of state and his friend Duale, Kenyans have unearthed the scam you schemed to put in place for a long time. The Committee on Health is equally investigating this file. Nanru ni rugono rwa gutariria mutaratara jogima jwa SHA kiri gutigira ni jugwita na mbere na kwithirwa jukinenkira akari otungata na rugono rwa mpox tukethirwa tukibumenyithia ru oria tugwita na mbere kana kiri Nteto cheto iri thingatirite cha themwe kitegera rugono rungi katukinye ndene ya ntere cha Igembe aria MC wa Mwathi niwe thuranira nethiritwe agitariria nande agatigira mochari ni kwithirwa igia kwa ndene ya sibitari ya Mutwate sub county bubone nyuma ya rwangi rwa Antwarume kwithirwa rugia kwa ndene ya sibitari zinikenda gweta na mbere na kwagirithia utungata kagitene ukau nethiritwe agitariria sibitari ni itite na mbere gukura bonene na nande antu bainge batethera bagikinya kuraja nikenda kwithirwa bakiamukira utungata bogima. Nicolas Shabari na rugono ru.
Now the other facilities equal. Deni ya chibitare ya amutuate level 4 chibitare mwanka athaino konekana ni wakaithite nambe na ukura na ara MCO wandi ya mwathi itwe Endre Thuranira Mutongi akiuga ati kirathiete nambe na kuthingatiria ni gutigira ati nyomba achia kumama achia rume chiarike na kujura mochari na uno wakwa achibitare no ntone ukura abonene no mochari ndene gembe no mochari yo kalo na kinyari atu yo kalo teka bwethiri mutioke ni kari munene na bwethe bira bientekana kinya na arua na inde munene ngucogeria mwathani nkatho ngwa mwathani ni obwaya no ntwitare antu ba mwathi bathure Mutongi niro ritona milioni riretoneka niro twite kona mochari na mutuma nkuminya bira bionthe bitiere kwikwipuku tuone itanda tubwithe compilation ya kuthiria mantu ya milioni mochari ke flagship wetu ndio twa wale asiaza cia kaende mandabuti manto amekondo lakini mwonkatha hii kingavano riku mutuma maendelea kwanjiri kuonekana kibaba ariku batue tutona murandi ontoyo na ngobongeja mwezimi wetu Thuranira Mutongi mwezimi wa Mutongi utulubire mochari kenda yumba wetane na wondi kingavano yetu mutuma atuthikirie atwe mochari kenda cibitari yetu yumba wetana mbere Umbo boya Mutongi nkoroki na kuga na wakaraniria na ngavana mutuma Antothinkia nikenda kinya chibitari no thinambe na kuraithirwa abura kinya yomba kwithirwa yena chukuru oya aritwa barabathoma mantu makonenie na ondagitari kana KMTC the near future tukona nyo KMTC tuna kwenda antana beto KMTC mutuati na tukagutherikania buno ntubitu kuromba itweka ligasere tukakona mochari zieteri kuo maternity ya ikuo miruondi ikuo tona KMTC yongwa Nteto ankiranga ikinya wa mutumaro kaitote utimamo kamnya no tira ntwa mutuate bali na KMTC kuma mutuate Gebe North Beton Class Chabare Na nandega tuchoke kirurugono rwa ukabere aria minister wa ugima ndene ya kaunti ya Meru ethiritwe agitumiria kauma kuri na kesi imwe ya murimo jwa mpox na mwajie ujo kethiritwe akiriunga guntu mwanya ta kaunti ya Nairobi na kinya kaunti ya Laikipia guntu kura gukuoneka kuri na mutunduko jwa murimo jojo jwa mpox na nandi mwajie ujo netete na mbere na kwamukira utungata kagiteni ukauna ethiritwe akiromba akariba kaunti ya Meru gotigira ne baguchebania na kinya gwikaria kumania na murimo jo tukwenda kuripotera Meru ati iturombere igoro kwithwa tukiona kesi imwe murimo juria jogwetwa mpox kana monkeypox murimo batu turegowa jwe Nairobi na jwe nara Mombasa ende igoro daktari betu bombeti kwithorwa ba kiomba kwithorwa iba isolate kana kwithorwa iba gwikira quarantine mwaji omwe wena murimo jojo wa mpox mwaji ojo aragwataganire gintura kaithe itukwenda gucokeria community health promoters betu nkatho muno kana barabeta wa CHPs jontu barombere kwithwa bageto reportera ria bagutonyekania na mantura betho bageto kuripotera ati kwena mwaji wena murimo jokarija muthanduku na wena murutirajo mwingi kana fever na batu twethwa daktari betu ibakomba kwithwa bagita bajukia mwaji oria bamureta Meru General bamuthiria gintu twita isolation kana ethrwe na gwiko karumu ne kawe ewenka na omba kwithirwa ithimi bya bikuma kwithirwa na araria murimo jojo atukwenda kuga mwaji ojo na reje tukijuka ya history na aratwire na kariungite Meru eta side cha Nairobi na eta side cha Nanyuki na itugweti kino aitire murimo jo endi tukwenda ku reportera Meru ati mwaji ojo stable kana sawa ati ogwatine jondu daktari betu tayari bakumutreat ura kwagikene itubati kwitha tukimenya murimo jojo gwatithana wa through contact kana kwithirwa anto bagikarania kugwatana anto baraba kethwa muntu ena symptoms cheija ura wona murimo joto eta murimo jo muthanduko jo gwata twana
indi na ndicho jwajo kugwata muntu ketha wina tutundo tura twa muthanduku no kethiro na kubado still wina mwanki jo mwingi indi atukwenda kwira Meru kiu tigintu ya kumakia Meru kana gya kumba kwithwa gikireto gwati Meru jo ntuitumbite kumo content na kwethro mwaji ojo na kumba gutiritu madaktari betu na our plea ni ati gukeji kwethirwa kwena mtungi mbuga wena symptoms jaiji nao itutho tukiomba kweja cibitari cietu cia Meru General na cibitari ingi cionthe cia maturene ukomba kwethirwa ugicugurikirwa na withe nukomba kwethirwa ugitethwa. Munini wa rais ndene ya nthiguru ya Kenya niwe Profesa Kithure Kindiki nethiritwe agitariria onjorithia kwethirwa bakigwata mbaru agenda ya Betayan iria ni ya gutigira ati nthiguru ni kwethirwa igikura bubwega kagiteni ukau nethiritwe akiuga juju ni mubango juria jugatigira kuri na twanya twa ngugi turia tukwithirwa tukioneka nthiguru ya Kenya ni kenda gutigira baria batina ngugi ni bakwamukira ngugi je muno ayuthi. Development demands in Kenya and many countries far outweigh the available resources. The government is therefore implementing its commitments in partnership with yourselves, not only in alignment with our foreign policy, but also to support the fulfillment of our development objectives. The job creation and income opportunity agenda has become a critical anchor in our programming going forward. Thus, it is important to review existing programs for purposes of evaluating their currency and responsiveness to this agenda of job and income creation and other priority programs within the context of the bottom-up economic transformation agenda. Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Meru National Polytechnic nigituge na njoru ya ubundi note ya nthigurune uma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kia nthiguru gukuria ngugi cia njara. Wiritaniria gwetu ni kwalito betu uritani bugwitaniria negita uba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sako, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara kete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane ba mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Ithatu town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Ngichokera na Nteto nkuruki a biashara nterechia maoani bethirite na muthuro jo munene bakimeneria miario ya kawira mwangaza ya ntuko ya Jumapili aria aonekete kwithirwa akiruma gavana wa Kagitene gaka niwe mutuma ntwithingi aria nandi bamwirite netikiri Kagitene gaka tewe gavana wa county ya Meru na Meru Kagitene kana ithirite irina thiri na atibati kwithirwa akimichokia na nyuma. Marion Karugi na ripoti iji. Na kiugete agakaroroka kagachwa kiawe na bwawe na ende anaimbetie tokai jamwakoroka na jangu twele nyomba. Kawira Mwangaza asiporundishiwa kiti yake in 45 days, siku 45 ndio tutachukua nini uamuzi. Ni miario ya uraurari gavana wa Meru Kawira Mwangaza na mukuru wawe Murega Baitu ya usikura gavana urorite na Reverend mutuma ntwethingia. Miario Kawira wite no mwanka mutuma akaruruka etikira kwanikiawe nayo yukiriri na kumenerwa bunene ni a biashara bathoko ya matunda ya Trande na maua barabe na muthuro yo munene ni Kawira na kumuria na iwate na gavana mutuma na amenya ati nengero etene akarenthi onura ngwiritawa apo mangavana ndaiberu akiwa mutumai mono ankwenda mori atere owe mono re meri wani obisine na owe kawirote mono no re koritete ngwe ere kuoneka ukethirwa mono ni ekarita ngwe era tukuona gavana wetu mutumari tete tega ba mono yeta obisine ke owe amurume okiagarwa makuwa akweya na ntuko 45 we okwaya na ntuko 45 we ni nani keza no kwenda kwaya na ntuko 45 eta Supreme Court nabo etere botabothireria mamba yenu nao batu ithere twenda na there itwameonere Meru batu bira twenda imaendeleo rira tuthitheria ngwera tukona tuna maendeleo batu kuigwa kunura kwetu itonori ndake akolelia mutumana nori aitora mutumana nori na tolelia batwe no tui batu tukuritirwa ngwe itotokomea oyabo mutumanga bana betu. A biashara ba ni bamenerete Kawira no ntubwa kwira mutuma akaruruka etikira kwanikiawe etekewe kuwa akaruruka etekiaku ka umera netekiaku o nyumbe ku aratora akyareta akiobisine county etoma me othwanie wacoka ndona we mwirati na araundire makai ko terenda unda no
ntobio to maunda itherera Meru County teke unakyo kuaka motuma karoroke testu ira siaku sienara nata kwetawa nantumbori nate tebira byaku byentumbori byatsoba seti mam ete ikative mozike emotekeretia karere ogarware nyango kosiaku ikaiyo ntora no batiweta goringa riboti kwa sibo no ntowe muraio kawaida tege muntu mutuma karerete kawera nae karorokere nareta reu mutuma no iwore au na mutuma totambua rende na kwera wagawera okarerete renge ko kaule ne story ke wowe na nyawa ke karera kinyoka kyo to mami koke karoro karengero kere kama kawa kaira ke bia no kwere otiogera renge no gere mutota koringa nyane ya kya kione kinara arafu atele kinyai ku kya sniper na to adhiga sniper lakini ora ndra mamba ke o to tio kwenda mukara buru to tio kwenda yeto na anjeso mario no ore buru to korea ndira kawira neke entrance kithe no tumwinga atiburi kusumbura atiburi kuthetheka mutuma ntwe thingia wenda nakuwa nyotha inkamwile nyotha iteni itiaruge kawira ni bamenereti mubango ya kawira yo okolea na kuwa ni yo kureto kya Meru watorete rokolea sio masikini Meru okolea sio masikini toto sienda Meru bato torenda maendeleo era MCA beto no ntoi baba mbungene ruare ibethero bana sheria kore sheria erete wete keria manto ya okolea no ntokolea ni omaiskini ndene Meru County kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa KINYA na ningetwa Maureen kinyana uno twakinyira muthia jwa Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV.